Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ari Bu Erna nya dirasa-rasa teh asa gelisnya jika iya jika orang kasih. Kowe menantu kurang ajar ki. Ibu kowe iku yo ada ibu nang kene kok main nyelonong aja. Dasar kurang ajar. Maaf ibu Erna teh enggak lihat tadi teh. Alah alasan aja iku pasti. Mau kemana kowe iki? Kok rapi tenan toh? Ini ibu Erna teh bade ka naon namina teh ka fotokopian gitu, bade motokopi ngeprint gitu sareng meser map jang ieu jang di sekolah gitu. Oh ngono toh. Kok iki lama orang iki pergi nih. Kayaknya mah lama ini teh ibu soalnya ya Erna teh abis fotokopi teh mau ketemu sama ibu-ibu Nurul Iman mau rapat. Kalau gitu mah Erna tipayon atunya ibu hayu ah. Loh, kok iki mau kemana? Jangan dulu pergi toh. Aduh. Kok iki main pergi-pergi aja toh? Rumah udah kue sapu apa belum iki? Udah ibu. Kalau ngepel? Udah bu. Kalau nyikatin kamar mandi? Udah juga ya tage. Masak? Nyuci piring? Nyuci baju? Ngasih makan kambing? Nyisirin kambing? Udah belum? Udah dan udah ibu. Kalau gitu mah Erna pergi dulu ya. Assalamualaikum ibu. Udah ayo. Waalaikumsalam. Aku iki orang percaya. Pasti dia iki belum ngapa-ngapain. Aku harus cek iki. Tapi aku malas. Mending jalan-jalan aja lah. Mene si Neng teh meni teu muncul-muncul. Aku pas nungguan tadi ngira lalea pisan ieu. Teh sini keluar ini. Mana ya si Jasmine teh eueuh? Si Jasmine meni ngarawas Neng wae nya. Kumaha mah Neng pingsan sok. Sanu ngagotong. Alah meni rewas ka Neng vira kieu. Naon si Jasmine meni jangan alot wae kituan. Ya maaf atuh meni. Yuk kita main congklak lagi yuk. Naon Min? Main congklak deui. Meni haloream aku main congklak teh. Menang wae soalna. Di rekomendasi sekali meni geus sombong dia. Ya tapi kan menang Min. Pada kamu eleh. Heulah kumaha kamu lah, lieur. Atau urang ieu Jasmine orang main karate yuk. Boga kitu kamu karetna ngajak main karate. Nya henteu sih, orang mah lewe di warung dijula. Meuli weng kata aku deh nu kalori teh aku deh anu meulana teh meni hoream dia. Iya meni ya udah atuh meni di tempat Neng we teu naon beda ge karet. Teh kitu tuh Neng kamu teh sekali-kali mah keluar duit teh lain aku deh tuh we aku. Iya ya tuh. Hayu. Neng. Naon Min? Aku baru kepikiran tahu, ada yang beresin tenda sama bekas babakaran kita siapa ya? Teuing tak apal Neng ge. Bu Imas meureun. Tapi Jasmine apa tuh Neng dicorekan nyawa si mama tadi cuk-isuk. Lain geus biasanya eta mah sudah menjadi makanan sehari-hari dicorekan mah. Tapi ya oge sih. Dengar satu hayu mending ngajak ngobrol di dieu. Hayu. Ya hayu. Melihara resek kieu nya nyiram bunga make ieu. Meuli kitu paragi nyiram bunga nu dikiekeun. Baik kieu kan lah, aduh. Tah geuning. Geus Loh. Koe iki yo jam segini kok baru nyiram-nyiram tanaman toh nanti tanamannya mati. Meni riweuh teh nya si eta meni loba komen. Koe iki ngomong apa toh? Kok malah bisik-bisik ada aku di sini? Henteu ibu ieu mah teh ngomongna naon abi mah keur berzikir bieu mah. Oh alah ngono toh. Kok iki sore juga yo. Ya pasti atuh ibu meni mama Neng teh ya. Ada ibu geus di mana ieu teh? Nah muncul ti kaler. Aku habis jalan-jalan tau keliling-keliling kampung sini. Soalnya di rumah aku bosen tenan. Bari iya tuh ibu mau karung sekalian jalan-jalan teh belo bermanfaat. Maksudnya opo tondo? Bari ngarongsok maksudnya teh ibu jadi jalan-jalan tehnya bari nyokotan rongsok kita jadi ibu menang duit kita jalan-jalan teh lain menang kacape hungkul. Oh alah kowe iki kurang ajar tenan toh. Kowe gak pernah makan bangku sekolah aja kowe iki. Nya saha bareng ge ieu anu ngadahar bangku sekolah. Lain rinyuh mah emang ngomong neng teh rinyuh pan lain ya. Kowe iki kok ngejawab terus dibilangin sama orang tua iki toh. Oh alah
memang kau iki ora berpendidikan rendah, SDM rendah. Heureuy atuh ibu meni serius wae ari tentehnya, tong bating serius ieu, sanggul bisa gedean. Koe iku yo orang tua kok diajak heureuy to. Daripada heureuy mending kita gosip wae. Gimana toh? Nah, meni nyeto haji minantu teh sarua tukang gosip. Gosip naon atuh ibu ieu teh? Yo kan aku iki abis jalan-jalan toh, aku iki ora sengaja lewat rumah Bu Haji iku, Bu Haji apa? Bu Haji burung iku. Terus aku lihat Haji iku kok matanya ungu ngono toh, kayak abis ditonjoki gitu loh. Banyak kemarin ketika si Bonan yang si Imas di salam olahraga ya tete. Emang banyak kunaon cenah ya tete ibu? Ya orang tahu tondo, aku iki kan cuman lewat. Lagian apa urusannya sih? Aku iki harus nanya Haji iku. Nah, atuh kadang ngelewat hungkulan sekali ditanya ya. Halah, orang kerja aneh nanya-nanya dia. Tapi aku iki yo curiga dia iku abis ditonjoki karo debt collector toh. Dia iku jatuh miskin, jatuh bangkrut gitu loh. Terus koyo dia iku ikutan pinjol, terus orang kebayar, terus ditagih karo deja iku toh. Apa namanya? Matel iku loh. Oh, aku iki curiga dia iku tonjok ono loh. Naon sok berburuk sangka ari tentenya. Tong berburuk sangka ieu awon eta teh goreng. Loh, siapa yang berburuk sangka tondo? Aku iki cuman curiga aja toh, ora berburuk sangka. Meni sarua keneh ibu eta teh berburuk sangka keneh. Ya wes lah iki boleh ae. Kok iki diajak gosip kok gak enak tenan malah ceramah. Sok-sokan ceramah koyo Mamah Dedeh. Hari itu kunaon jelema tehnya? Saha barang ganu nyeramahan batur ku ngomong hungkul kitu da anu iri dengki mah hatena teh aing. Males banget aku iki gosip sama dia. Orang lagi cerita kok malah jeramahi. Dasar sok suci. Nah, jeli teh panas. Diomongkeun kitu ku sanggul badag. Lu setonyong jelema teh. Jasmine, ya kita nyusun karet narik di mananya? Ya, di dia, di Wesong Bu Imas. Nggak mau dimain lagi, di sini aja. Tong dia mending bisa dicarekan. Mual kamu teh neng asal tong membaca, kue urutnya diberesan lagi. Panas Ya udah atuh. Mana tuh sini karetnya sama aku disusunin. Ya, hep. Jasmine, ini teh kita main karetnya mau yang kayak gimana ini teh? Mau sapintrong atau udah loncat tinggi? Ya main sapintrong biar ajleng-ajlengan. Nanti yang satu di tiang, ditaliin, satunya lagi dipegang. Gitu aja. Oke tuh kalau begitu mah. Tapi Jasmine, nah kamu nyusun karetnya dina suku ya teh? Ya terus kudu dina naon atau kamu teh neng dina irung. Ente kan? Ya kan biasa lagi dina tangan min di belah dia kita. Nah gitu. Meni sarua keneh lah, nu penting mah jadi. Heeh sih tage. Tapi Jasmine, si Ica diajak mal ieu teh. Oh, si Ica nage tadi kan sama aku udah disamper. Icanya nggak ada. Oh, kemana Min? Mantuan Kang Baru dagang si Ica teh neng. Cek mau Uyun gitu soalnya. Oh, si pemuda hitam lagam itu lagi. Ini si sister home-nya. Ngangkat pun nggak balon di teh. Lila ya bangkrut kita mah. Har. Karena ya. Jasmine neng. Bu Imas ini Jasmine teh lagi nyusun karet. Bu Imas, Neng sama Jasmine ikutan main di sini lagi ya? Oh, nyesok udah kamu nggak dia mah. Kan kalinya tampak balatak di kos kemarin ya. Iya Bu Imas, nanti bekasnya kita beresin lagi deh. Tapi beraknya, ya Bu Imas nanya ya. Nah, kemarin urut camping tadi beresin deh ya. Jadi aku Bu Imas beresin. Kita kamu mana kita gena jadi nggak sih kok Bu Imas. Nah ya. Oh itu tuh sebenarnya bukan nggak mau diberesin nih Bu Imas, tapi itu tuh gara-gara Bu Haji jadi nggak diberesin. Nah jeung gara-gara Bu Haji segala ya teh. Bu Haji malah camping oke yuk. Enggak Bu Imas, Bu Haji mah ngikutan camping, malah Ibu Haji teh tiba-tiba datang gitu, terus ngarerewas, terus kita teh bubar pas datang Bu Haji teh. Oh gitu ya tadi. Iya Bu Imas, si Ica genya sampai pingsan ya, digusur ku si Jasmine, karunya teh sukuna lecet. Gara-gara Bu Haji teh? Iya. Teh gitu apa gara-gara lapar gitu pingsan teh? Oh gitu. Hari Bu Hajinya kamari emang si fitnah terus berak kayak campingan gitu diganggu aduh meni. Dia omongan bezana meni. Jeung dia beraknya ke di mah montong kayak campingan penting-pentingnya. Kade ya? Ajurik soalnya. Emang dia ajurik Bu Imas? Nya aya atuh tong lawan di teh
Juri gungkul, sian. Dongnya. Yang bener ini teh Bu Imas, ada jurik di sini. Ada jurik naon itu Bu Imas? Merekna kitu merek naon? Lain merek atuh neng mun jenis merenya. Jenisnya tanya jurik siluman monyet. Yuh, jadi kadenya ya siluman monyet di dia ya. Jadi kudu hati-hati ya, tong amang malam. Oh iya Bu Imas iya. Ya itu satu kita mau Bu Imas ke dalam belanya. Kan dia tong amang puting di dia bisa ya siluman monyet. Ya, kade. Iya Bu Imas. Kamu percaya tuh sih Neng di dia siluman monyet? Neng mas sebenarnya percaya sih. Tapi Neng malah percayakan ke Allah sih Min. Ya mah harus atuh Neng nih kumaha sih. Beda atuh ieu mah. Nih, sensi wae jasminnya nih. Eta geus anggeuskeun karetna menilai lapisan. Sabar atuh Neng kamu teh kan karetna eta lobek. Kamu teh dicepret ku aku sok nih. Sabaran. Jasmin atuh meni tong gituan ieu meni kana panon kamu teh. Tong gituan teu meunang Nih atuh meni teh sabaran kamu teh sabar atuh kamu teh meni mantuan henteu loba omong rasa atuh bantuan hayang tereh mah. Ya udah iya. Kamu kalah ka kitu geuna naonan eta teh lain mantuan aku geuna ya. Bantuan Neng mah. Bantuan kedoaan tapi dasarnya kau meni tuh men. Cefret geuna. Meni cangkel pisan geus ya. Kumaha dieu teh nalikeunna. Kana sabar. Geus tah. Meni biasa wae tuh. Meni carangkel piranolan karet tungkul oge. Yo, enggak Jasmine, hayu orang sweet. Kela. Jasmine. Batu, gunting, kertas, cerot. Ini 3 kali ya sweetnya. Mau meni sekali we, neng geus meunang. Sok ceklan ya. Satu. Neng dulu ya, Min. Sok. Yaudah atuh, sok 1, 2, 3. Ari ibu-ibu nurul imannya teu balik pisan ngabatalkeun teh sangeunahna ieu mun ibu anak geus siap kieu udah batalkeun aing. Ya eleh sok akuin ya tah juga. Nu naon eta barudak. Ini biar kita lagi main karet. Oh gitu iya teh. Tapi nah teh ya Icaan iya. Biasana ge sok 3 anjing Ica ya menamang teh. Oh Ica mah duka ka mana Bu Erna? Terang teu aya di bumi ge. Oh gitu iya teh. Tapi mending resep teh nya ya main karet. Jadi nostalgia Ibu Erna zaman baheula sok main karet jeung Mama Neng. Hayu tuh Bu Erna ngiringan yuk. Wios gitu ya teh lamun Bu Erna ngiringan. Tapi Bu Erna atau si Jasmine nya giliranna. Atuh ari kitu mah Bu Erna milih lah main karetna euy Sok Min. Iya, eleh. Iya meni pira kitu unggul kita bisa Jasmine meni elehan. Ganeng. Bodo amat. Atau bagian Bu Era merenya ayeuna Ya sok beres Neng ya. Iya mah mengenang. Aduh kala. Mengenang ieu mah sok Neng. Bukannya pulang malah main karo bocah-bocah iki. Pulang kowe. Henteu Ibu. Henteu Ibu ya mah kur hungkul ngalewat sakedek. Henteu Ibu. Alasan aja kowe iki. Pulang sekarang. Kowe iki yo koyo bocah ae. Pulang. Aing mending ganggu wae da eta. Nya geus satu Jasmine, Neng ti payunnya Bu Erna. Hayu Neng Meni ambek-ambekan wae nya Neng ibu-ibu eta mah. Heueuh nya Min. Jiga nama boga penyakit darah tinggi eta teh mata kitu ge. Sieun nya. Guys, kalian met karet met ngajak-ngajak Ica mana gitu. Ica, nah kamu aya cek si Jasmine cenah kamu teh mantuan kang baru dagang di itu sisi jalan. Padahal mah Ica teh enggak itu Ica mah cuma ngarongsok aja. Tapi pulangnya ketemu Kang Batu. Sarawakeun atuh koneng kawan teh meni dek milan mah maneh. Ya udah atuh main kan Ica mah atlet main karet. Jadi kudu miluan. Makanya atlet lulus. Sok atuh Ica kamu heula ke karakuan sok buru. Makasih Neng, Ica bae duluan. Ica ke sana. Sok Ca siapnya. 1, 2, 3.
Ica, non eta murag ih. Ih, Ih, Ica, itu mah Xiangxu teh. Ini malu. Xiangxu. maaf Cangcut Ica merosot. Ih, kalian atuh Ica make tambang bete merosot. Bau. Gitu, sorry. Aku pengen ketawa. Hap. Tar. Hak. Ih, Jasmine. Aduh anjing. Dua, tiga. Udah segitu aja cukup. Iya. Ya, mainnya apa tuh? Aduh, aku udah ngebayangin itu. Ih, itu mah Xiangxu. Jurigna, non merek oh. Jurig merek naon? Hak. Bau. Aku.